Bivše reality učesnice zaratile zbog Slavnića i Đurićeve. Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić diskvalifikovani su iz reality programa Zadruga zbog kršenja pravila velikog šefa. Nakon diskvalifikacije izgubili su sav honorar koji su do tada zaradili. Osim toga, s obzirom na to da su prekršili ugovor koji su potpisali pred ulazak u reality, duguju po 50.000 evra televiziji Pink. Kako bi platili ove dugove, našli su način da zarade novac na društvenim mrežama. Anđela i Zvezdan su otvorili nalog na TikToku i putem uživog uključenja zarađuju od poklona koji dobijaju od fanova. Sinoć su uključili prvi live meč protiv Miljane Kulić. Došlo do sukoba između bivših zadrugara jer je Zvezdan u jednom trenutku loše protumačio Miljanine reči. Miljana je prozvala komentatore da se šliktaju, a Zvezdan je pomislio da njega proziva. Ma ja ću da ti se šliktam, boli me uopšte se nisam uzbudio zbog toga, iznervirao se Zvezdan. Ja mislim na tiktokere, opravdavala se Miljana, ali drama je tek počela. U ovaj live se uključila Tara Simov koja je svojoj nekadašnjoj suparnici Anđeli poslala poklon u vidu praseta, zbog čega Kulićeva pobesnala i napljivala Simovu, pa Anđeli i Zvezdanu otkrila šta je Tala pričala o njima. Tara se suočila sa Kulićevom u narodnom levu, njih dvije su se snimale dok je svako od njih boravila u svom stanu.